Hak benengkong Pdiang Sngewbha pi baroh ki parangai Pakistan bat kini guna kiwai pat kiba peit yang nega video hak keteng ke jong Jesus Christ Nongthymmai Pohkseh joi ya kani online service open baik daga Balang U Blei Nongthymmai Pohkseh bat sajisen Ngi Pdiang Sngewbha pi instan kani ke jing sekri daga Jingduwai kebacispa prapula ke Jingduwai Mynsiem kebacispa prapula ki kentien ki baong gumne Kano tiang Mynsiem Bakhuid badunong panen habang ale ki hukum jong habawan jing sngosi hatap niang jong ngari upten yang daga kti jong kano jing tiang ga ai habang adam banduai mau tip jing khia dono jonga ki umat jonga nyau upen snganya ngasngau Mynsiem u nama jonga kano sngo tiang sisa bau pa u janga Usha skor jiyam dono jonga ngansania tanghau ngayo ikhmat jong kano tiang bantip udon banga ke worship team jong ke Balang U Blei Nongthymmai Pohkseh kan Sngewbha banelani hagani ke Jingduwai ispa prapulai Kano tiang Mynsiem Bakhuid U habang ale ki hukum jong habawan jing skosi hatap yang jong ngari uptin yang adaka ti jong katno smo tiang shisha bau yang usha skor jing yam dong mutongna ngancanya tanghau ngayo ipat jong katno tiang bangtipu don batna katno jing tiang kaai habang adem banduai bau tip jingkyrkhu nut jongna di umat jonga unyo penshanya ngasong Mynsiem una marjongna katno smo tiang shisha bau inyanga usha skor yang dong mutongna ngancanya tanghau ngayo ikhmat jong katno tiang bantipu don batna ninyo jing ben sudah hajik le ranjing shipa utip hiya kaba hayanga kiam ya kiriu hui bang yara bang shushan ya katno tiang shisha katno sno tiang shisha bau inyana usha skor jing yam dong mutongna ngancanya tanghau ngayo ikhmat jong katno tiang bantipu don batna in beteng ni ke sekri jong U Blei daga bangi pule daga ktin ke jong Blei ke bangi syam hak thi jong apostol segenong Rom kalnong bopra ada khat ke bar pun reu pun yo ba apopra hi kentien di bawang kumne kumju de Mynsiem ru iaraplem ya ke jing plot jongi nama dia ke Jingduwai kat ke badai biang ngem tipshu ndai shisha atau Mynsiem hi ukar pan naga benda jongi
agi jing od her ki bam lam andrai uta kan yu bayet ki danot wi tho ka ei kata ka jingmot ka jong Mynsiem na bau kar pat na ga banta ki rekhot ka bakum ka mon blai bat ngi ya tipru baki ei baroh ki trelam ya ban pan bha ya kita ya be e ya blai ya kita kan ya ki balakhat ka bakum jing thmu jamu bat ru na ka wei ban ka banta ja be tin jong blai na kitab sam kelanam ka basan pun reu ka khat ka pra ki kiten bang kumne menyo ya ki jingya sakma jonga to thap ya ki ummat jonga ha ka lawas ne jame ha to kim don ha ka kitab jame to blai ka khu ya ki jing pule jing sa skor ya kiten ba kho jong to ni pa jo blai ka Jingduwai u blai baduk pa jing bahab nang Iwan ka kerteng ka bakhoy ka jong Jesus na bangim don e haladia try ta ka bagi la ban nuot ban wan khmat jo blai jong ka beneng ba jong na khando hande na ma jong Jesus ba ka ding phna jong Iwan na ka jingai palama bigi pop jong ka jing kala ka bot ka besisha bala sat inga ka snam ka jong Iwan kan ra ka ne ka por ka jing kam ka khrao ka da tang yangi ki badana ka ne ka service Nai baroh ki breu kana hagan ka state hagan ka river ka perthai baroh ka wai ki don ka me ya me a tra ya kum kana ka por no sakai beret jong me baga balang kala ibet penyang kana ka por kana ka khlemat ulong bathlon ulong baduna hiliang baroh tra ngamla kana pasung thoi ki jimayan ka kten bakho jong me hande ki jon kam kolong ka bakra wan pasung thoi ki jing Mayan ki barre ki jingmot ki khoror ki jang kten ka jame ye kita baroh ke beshash kor to shimna marka tak dam ya kada nod ya thle jong nong kran ba di gitu baroh ke besap to kran ka kada nod to play ki skor ki jang ki nyo so ami ka so jong brio han ra ya me hi ye ki kenten ki ba malabo khnang na ma jong ki ba wan ka khat ka jing snai ka jame a tra ki ban so pan ki to nod ki ba pam a tra ka na ki ba tan khia ki to nod ki ba pan Atau iban penslor ki Mynsiem ki baso shetting iban penslor ki Mynsiem ki baso ko badam nyap no try itu sus nai ki tot kan ma ki lambha gane kan rat kan message ban ai kan ka por ame to kran do Mynsiem Bakhuid jame ha ka teng jong jisu ki pan ki ni baroh amen Balang U Blei namar jong ka lat but ya ka technology ba perlai bahwa update jong kene ka total lockdown po East Coast district jong Meghalaya ila bani kendo biang gumne lakalong tang ha kene karukom jong YouTube kene kene asing to por mo jisulam ka por kan por kalong mentahi ba kita barokhai hinong yamane blai basisha hin mane yo blai ha ka Mynsiem ba ka basisha Badu play bok paru wat ya ke hukum kita ban mana yu kene ke por para baik sebab judan ke por kene la se na do pastang ke history jong ke Meghalaya itu kenapa jom kene ni peit haki television screen ke jami ni peit haki YouTube ni peit Instagram ni peit haki Facebook baru khai tang ka wei ka subject kebatamnya baroh kadai ke COVID-19 i apa ke television ni gidur jong ki media ki bagi totally dang thang season thang belabun palat don gaji ong bahadel hi katu ni kisnong la sistem sekading man thang i media ni i kisunduk ya bril ni ke ambulance ni ki mat ke bal subrat bechawa unan jaga su bantap dan ban thang setai sepo ri India joi setai sepo UP bat ni ki dor de ki bril hari ICU bakering mo ki penya Mynsiem terbat sitona ni ki bril ki bayam ki bal nyar lampat tilde apa gitu no ki be go than jong ki kapo ada sisya kalam ka basar khe hado kata-kata baladadan karo no kapo ka history jong ka state ka jami jong ka ri India hiru balken phai shoblai ka Jingduwai ka dei ka ne kapo ken pramai
but yitip bam tang balang Kristen handai baroh ke jatnya giwar lagi jong gilat ban yip wa di khmat ke jong blai ban pan ui ke jing snai ba ke jing rap ha ke Jingduwai lagi phai si ke Bible bon ba ki jing ja man bagi tu ki breu ha ke por ki kendu ai ke jing ma kiru ki phai so blai ha ke jing sha jet ba ke Jingduwai what us aim a hap uba bamane uba ktin ju blai ong la de chere basnel ndang blai ula kran ha ul ba Elijah ong ngam sa no ini bang panya ye borok ikon serang jome u hap pa wa yo blai ha ke jing sajit ba ke Jingduwai uje hosafat us aim juda habala ong balawan ki pajba ki bakrau jang ki khon amon bat ki moat nangkap ki weipat Iwan percaya ubat usoba ki sipa jo kim don bod bele percaya to paiba uniru ulakhat ya ka hima jo baro kawai sakasi ki sajit sakajing Jingduwai manwat ya khmat jong blai padi ka jirap jong badu blai le rap iki yo aha blai ulama mari jo sapat blai le rap badu la bencok iki de long shon jong kawai ni ki jingja yo kham pher na me ha ka Bible kalong the first recorded attempt at genocide of the Jews. Hakapo jungus em Ahasuerus. Habak Esther the Jew. Kalong kamade negas em gajong kalok gajong. Uneu haman. Way nagi menteri kibak donbor ke jong em Ahasuerus. Ula subut dakabut siamti gajong. Ula la ban pelong yus em ban pa ya kata ke khubor ba ka hukum sikitnat jong hima jong sem bar ko wai ma kumno ba hatoi ke singe balabu thik daus em hagar ka si kindai tan panyap parwai ki ju ka kten yo ble ga thuk ne ba la pha ye ki sikhi segi nong phedda segi snat ki jong sem baro man penjot man penyap man pendu no ye ki ju baro bat samla bat temen bat khana bat kamthai haka wai kasni ka bakhat lai tarik ubnai bakhat ar bolong ubnai adar ken bat ban lute ya ka spa jongti kade attempt at genocide first recorded against the Jews but ke Esther rekat bagi pa Jew barakhat badon hapa kata ke hima kala shajit bat kala duai badu blai ula pelai ki badu neu haman uba sobot percaya ki mau ula poiman hagalengo ula syapasi para ngai ki balang bar khat ha por si jantia has long tam ngai i do ki kenma baha ya kane kajing keren baka kular gajong blai ka bangisam haka kitab chronicle ke ba agal nang menyor kar saw what the way amele badang buram joy haka television hakit kising belala lepun kan mau yang bangi dai pan phai sa kakular ka jong blai ka jing khat ka jong blai ka badon haka art chronicle nyau khat sa ki kete ni ong kumne la dau pai dang jonga la ki breu jonga ki bel khat da keteng jonga kin penrit yelde kin duai bukan wajib khmat jonga bukan phai ni kelam ti paman joki tengan sngo damneng Pangan maaf iki pop jogi, pangan pengkia iki. Ilong yang Kristen keleng saudang. Haga balang gajungi gue pagi balang. Hame kalia, hai India berapa petai baroh. Ilo sim yang dekat dekat, yang dekat bentar juga keting gajang belai. Bagaimana pelong ke Jingduwai. Pak hemat atin, tena bagi Jingduwai. Ba lesi kan dekat kelam kam semla. Bansar kumbaga mut na kumut banday bansar ni ay mo yo blai mabon ke layakot i pastor jengi ka balang jengi don ke layakot i pastor ke balang ki don ke layakot dan bun ke layapat ke jingkot jongi wat bun lagi ngilat nyaga ni khlam balak kharai ka ni bal galas preng ka ni nang bun ni balai andre para ngai tadi par ke jisa Roman kasi ini kibiyo
ia kan ke jingpang iba bet ia kan ke jingpang ila nang bun man la kasi hakaski ke pengarekod ia kan ke video la thu ba ki active cases kita riwaja sos pa anyo punya kamot kitu ke bapang barang pang dengan ke jingpang iba layap hadu mata na do bastang kan ke jingpang la poi lais pa prabu kundangot Kikis bertemai mentah kesini pak kini aku sok kentar lala kalau sia jalan sis pak prapu langut. Bat baliap pilong sip hongut. Bat kini kisi lala ibaliap pilong kikat kendai arpo wengut cisni. Peramai itu nangi ibadan gibahaya ngasam haga ICU. Itu nangi ibadan gibahaya ngasam nyaki haga ventilator. Itu nangi ibadan gibahaya ngasam nyaki gibalayak no. Ni ibadan pokok oksigen. Ni ibadan syak test tang up iga result laki long posted na yan. Kini baroh haga ni kapor ngalaban om. Ito na kajing siyong. Then praying on when the heart is full, words are few. Menunggu sam punya kat bersawang no. Nak terus lai hadu kata-kata, hadu bengamla syuban kran. Nak try kene galong kejisai bun ki pai lang pai ba. Ibadan ki bhai ngasam ki balamat baliat ba kene. Ke experience jong kene ke khlam kabla ta yaki dane ke bhai ngasam jong ki. Ngala bonong bakim dong tentien suat banduai lu. Entang ban banduai lu jemla su. Gisno bagi jingduwai bagi la banduai lakut barakhai. Kijing kular ke jong trai kan bagi kemau ke lepas kemau yo trai hatu mem sulong kunta hatu mem sulong pantan sa hatu mem sulong watan sen hatu mem sulong trai tiat dan sable hatu mem sulong kan mo pipan hak te jong ai pi bat kunta tatarang dai dal poi kapor kum kane imdon contain so ban kran dai kum hakat kapor bagan ke khubor kajong try nak ikentin kibo obstupol tha kiwan pedeng jonga pada pedeng jongki ikentin ki jong blai ban penram ni ban konden ni bagi semla se ban duai bagi duai su em de utrai wong masutho tu ong kan ni ikentin bagi puli mena nak situ pol sing nok room tulang bopra kadakhat tawa pun riat penyel kumjo deal Mynsiem iaraplem yang kajing plot jongi nama dia ka ingin doai kat kabandai biang ngim tip show kene kadawai kabiang nama kene kajing pang mamla seban doai kene kajing pang covid kene kajing doai nama jong covid tabar covid tempat yo kadawai ki yo tang vaksin nama kene kejimpang ke bamla seban duai kadang kene kadawai U Blei lapat kre Mynsiem Bakhuid kumjode Mynsiem Bakhuid U iaraplem ya kajing tlot jami nama de ka ingin duai kat badai biang ngem tipso hendai sisa utau Mynsiem hi ukarpat nak kebenta jami hagijing od her ibam la om Handai utakan ubayit di gidono uitho ka kata ka jingmot ka jong Mynsiem na bau kerpan na ka benta kiri khot ka bakum ka mon ka jong Blei kini kita gikular ke jong Blei iba syai bagi penting ke kata-kata ka dono jong baroh ibadan ka syayong hakum ka negapor hakum ka negakhat kima kwa menta katu ka negapor man play ka negjing kapan gini kijing kular ki bukara jong trai min peit dan ayu kan kijing som min persang man so thoi ki min sim ki min sim genti halade min panan kamru khana mhinyo kijing mutoi ba kijing kerkhu tin ke ban kong han khat ka ba kun ong kumjo ayu para ngai
kumjo kamo Mynsiem dan cibon kikam ke jingtrai ke ministry juga babon dengan ko abanyau tang san riutui kad khat ke phanda jo ngane ke chu kalnam ngan manda chpe pat kitab chpe pat gospel chpe pat jiti ngane ke pitang ngane ngane kalnam ko phra jo jiti sikirom Mynsiem Bakhuid ula ayu usang sa apo jengi laisen lai wan da thoi kane kad khat ke phandai me kad khat ke bakhat wai kad khat wai thok no kumbo la penmi pa yo jisu on penmi pa jengi ru wat on penlong em me kamat ke bayak ke jongi kad khat ke basau Mynsiem Bakhuid ula ayu uyalam yengi nama ngilong ikon U Blei opsopol kat gitu ke belam Mynsiem Bakhuid le ikon ke jong Blei kad khat ba khasan Mynsiem Bakhuid de Mynsiem jang jing ting kon wai ke Mynsiem bangin soto bangin de ikon ke jong Blei tingi ikon ke jong Blei kad khat ke ba khat re uya phla lam ba ni bangin long ikon ke jong Blei kum long itte bangin ikon jong Blei ni sukam kum to em rai kada no chungi ko hawa ni jingi te da ji hawa philang ikon jong Blei bodo Mynsiem Bakhuid ko pasiaw kada no jingi bodo pen so scamming bangin long shisha ikon jong Blei bodo khat ba khat yo Mynsiem Bakhuid wang kum no philang ke nong yo poteng rengkat bodo tra jisu kita ke de ministry kat tu kan ni ke ministry ber ikam be jing trai ke babon iba Mynsiem Bakhuid wan se ke pathai khnang Lambha U wan le na ke banta ki bangai handai kan ni ke passage bangai pule mentan kadang kenton chisu sakani pada ke banta ya Mynsiem Bakhuid jaga babon le kan ni ke kam ke bakra ke babon le ban banyak lam yang ni haga Jingduwai habang lapoi ka sangat ha ka sayong ngan bangim la aso bangim ton si kenten di babiang banduai ka situation baka jing alam ti ke jongi Mynsiem Bakhuid ya katrapor wan banyak lam keten U Blei ka gumno Mynsiem ru uyarap lam handai parawet me pa banong gawai abo Mynsiem Bakhuid wan banyak lam kamot ba mangingin ina ka paduay unduay tamawu na majingi am katin jo Blei wan yarap lam kamot mangiro ngan duay ma uru unduay lam bangi kata ka jingwat kamot batang mangi tamawu unduay nani mung ina ingin dai mangi da ka jingarap jo inyai duay na sutho parabai hakum kan ka por lagi bhai yo pigiran siap lagi jam bhai yo pigiran hat me ka jiya ne kita no ventilator ne ka no condition ka ima ka pen setting pi kata ka ba pinduai handai tang ni ka bo betas aku tu ka po buya la ka duriau bo mo ban ngam try tu penem yang ne kitin parang Lord save me ni kila try is nai try tu kan mau ya try yarap ya snok no jisu mat ko ngan report ni pila pat ang itu uturang ba sanpho bo phau sem ahasaya mani kendu elija to ai ko kandat bhagan kesni bang Mynsiem ja karlong ka bakor rahmat jame wat pun emiga tangkom ta parangai illa la ka jong ka benta Mynsiem Bakhuid un yarap dan kuno nyarap dan balai nyarap dan marutip ya kajing telat ke jawi Mynsiem Bakhuid u yarap dan ya kajing telat ke jawi ni telat yang baroh pramet pada ka por basuk basan dan kajing pang kajing sistem ru ni telat ke badawai ni telat bang pulih ke keten ke jong kau lang ke basuk hoi ban study ke keten jong boleh pulih ke khabar ke basuk Dewan pulih jelle ban ngam ban simika kum kajing bam kerja mesin kajing ni kalau ke ban nagar kada mi telat hagar ke benta ni telat haga Jingduwai ni telat haga Jingduwai pada ke por pede le se mapi ke bedang ibai yang ngosan fitlat haga madru pela thai pela jran pela dothya pela khuslai pela jinjar pela jamadru handai wat ko mga takapor jing plat ka bakra di boleh la phak na Mynsiem Bakhuid
Nang namar kum kat kapor man harap ni harjing tlot ke joi masuk man cibon bawa absolut pola kan si thi uang uyarap dan hak ya ke jing tlot jong ni ong ke jing tlot jong piu pola ne ukan thup ila dia ka ketir ni ong mangar kat bat thi ni long ni tlot masuk man para bangai pekat absolut pol bakrau le se bakrau tan ni ka bosol pada Yusuf tu juga, uang bang ngalau betlot rengkat batki, hak jing tlot join, nomor jak bang Jingduwai, ngim tip show, kalau nggak bersih siap, upol ulang betlot ulang baklan yang Jingduwai ni ke bentar, ulang ke jing tlot, tiga mana yang, habau Korinth pang tu syak kadok. Harus tinggal segi Korinth kalau nang nakakara Korinth pang tu syak hakado cepang bau le dua yang boleh license lewat ban pelayu mereka boleh cuba kesingai jangan kan biang ini upol ku sunang banduai hagi bentar baroh tik kat kum badai biang kamon ke jong boleh ke Ukraine dak betip ukuran nak bersuluh tu uang ni dah nak jingklat nama ngeit je ai ke bedai biang ini banduai ngasoskan para ngai nama ngiru ngelam komu ibon hi ni mla banduai ke bedai biang kamon ke jong blai tapi i ke be beton me i ni ke ja ke jinglong ke jingman ke saw sian kat kene le sei duai ngim simla banduai thik kamon ke jong blai Andai wan septeng, ngam septeng para ngai, an duai ngai kat kawan kadaro jana, Mynsiem Bakhuid U iaraplem, kumno iaraplem, ni sepuluh teter. Marngim tip show ke kepada biang jaga banduai, kini gentin ke besok na handrai shisha. Hapra ke jing tip jui kuno banduai kumon jing blai pedang jing that jing zran jing mat ke jing plot jing ngeit jui ke jing plot jing Mynsiem ji lagi jing plot lagi liang baroh kadang kene ke jing kulan handrai shisha kat kene blai kan handrai shisha utau Mynsiem hi ramai nasokman ke wai nama Mynsiem Bakhuid Shimlampa dan ni dongni do tai wat nak sekri ki jong trai banduai nama jing oni ai wo blai ki pastor ji ki evangelist ji ki nong trai kirang ba balang ki para ngai ki bhai ki basam ki para ngai ki liang baroh lagi balang baroh ki duai lam nama jing ni songo bani ai wo blai nama jong ki mereka bukan snor bukan siang bukan skhem kalau gani Kapten Blake handai shisha utau Mynsiem hi dalade utau Mynsiem hi ukerpa naga benta jongi mauhi the second person of the Trinity U Blei Mynsiem Bakhuid mauhi ukerpa lam nama jongi kalau kebenciannya ke Mynsiem para baik kena wan pelai wan nak dari skhem peleng kat U Blei Mynsiem Bakhuid U nama jui uyasat nama jui ni skhem everything will be fine, everything will be okay baru khatin sebiang para baik kumno duai tu ni pet kata bentar Ndai shisha utau Mynsiem hi ukerpa naga benta jui hakijing ot hir ke bam laong nampak syamang nong wei bat benta jong ke ketin ke jong blai bat crunch pang ta hakijing ot hir ke jong Mynsiem Bakhuid ngalong tam ule man betlot hakijing budunga hakijing songtho namla ban batai phi para mai Kejing jeliu, jong kejing mayam, jong ini kenten berat hawa hame. Kejing ot hir ibom laong. Kedang ibu betai dokumne, kedang ibu betai dokumne, dokum betai dokumai. Kat bagi soto ibu betai. Rengang nos mohon para mai. Mak kita kenten, baik kejing ot ke jong Mynsiem Bakhuid ki yatho engabo Mynsiem Bakhuid usulam ya.
usmu ya usmu lam yapi usmu yapi utip jadi kai bangian ni ba kai ki bangi experience ki umat kan no ila ja ku menang ila wan hai ki umat jangaw nyo ila pure na san pure bagi umat jangi ublai utip ngat hapdang kita ke jing solam bagi jing som bagi jing som snai jong ye her nama jong Khmadu Blei U Khba Daging ut ibam la ong kum nama ingin na banong ayu Blei ubam Mynsiem Bakhuid Blei U Khba ide gijing ut her ibam la ong nakitlay breng lab na express narangi sohon ni kata Mynsiem Bakhuid udon kata ka ministry ka bakraw hakipor ki bakum kine kawai ka basuton na chesu kalagane Hendrai ke dekat luar punya hendrai utakan ubayat jadi download uitok kata ka jimut jong Mynsiem na bau kerpat na ka benta kiri khoi ka bakum ka monu Blei para bangai ngimla wanong kai ka monu Blei habang ya leba kum kini ki po ki bamanta habang ba yeng sam ki lok ki jor ki ya leba kum kene ka jingpang ke imlang ka salang ki niam ko phe ki jai budre ko phe ki ya leba kum kene ka jing sam kum kene ka khlam ka ba se phe ne ba se phe tam nang shu ba nang ai ran nim tip ke ka monu Blei na libe be thon ji be na tmer ha to ke man phai ga si ni se yo ka por ra kaman ni ni sole na nim tip ni ka mon ke jong Blei nang Mynsiem Bakhuid utip i ka mon ke jong Blei wat u Blei u i ka jingmut jong Mynsiem Bakhuid ha u na ma jong Mat ngamla ba su thoi ka jing jil ba ka jing mayam je ka di kan tien na ring su to ka wai ba Mynsiem Bakhuid udwai lam na ma juin da ki kan tien ki balang kat kum ka mon ka jong Blei U Khba wat ka mon ka jong Blei pra wet kam dai kum ki ang gibreu to la ja kum to la no mo ka mon Blei ka mon ka jong Blei pra wet ka lang ka ba Kalang ka itanat, ka snow tanat, kalang ka janairu. But habang Mynsiem Bakhuid udwai namajui katkum kaman ka jong Blei ni tips skhem baya kata ka Jingduwai injuba ba di kaman u Blei ka balang ka janai ka jing jui en pendat para mengai Yesus token anak kata balai bopor umkut no tangan dekat ke bar punya hak dekat ke bar uprau om gune bat ia tepru buktian pun kami ketian bat hak dekat ke bar upra connect lani punya soalan bagi dekat ke layar skman dekat bar pun dekat ke bar punya bagi apa ni keren mentan bat ia tepru om bagi ke baroh ia trelang ya ban penbha ya kita ibe jauh Blei ya kita ken ya kibalakhat kalakum ke jingtmu jong para baik habang iduai wan Mynsiem Bakhuid duai lan rengkat bagi ladang ilong kita kiru khoi kibalapun khoi agasna bajong Jesu nakipop jong ni tep tikana ndai bagi simudor ndai sebagi isu tharai ladang isu kerman bahkan long kumta adai ketir je boleh orang bangia tepru baki baroh lajakat baca pedang gini ki jinja ki babon lagi long kat balong gini ki bayang sami be ke than je ki balong ka jingpan nite baki ne baroh ini atrelam man bah yang ini namar ngilong ki be yo trai bat ini lakhat kat tu mujing temu ke jong
Dengan penkut noy kena kejingkran perangai. Dan kebakan tu ialah dia banding Lambha Roy. Tungin nyasno skhem hotra Yesu. Tungin nyai duai. Wala kalong kemuduai Petrus, Lord save me. Lord have mercy upon me. Isnai yang atrai, penem yang aku try. Yarap yang aku try. Ai bagajim jangan. Wala kalong hang ventilator. Wala kada naga oxygen. Wala kada naga ICU. Ai bagajim jangan kalong. Kau koridor, macam ni patu penem yang. Mynsiem Bakhuid U. Unyarap dan ini. Hari jingklot jong. Hari tengah jingklot jong ngeit jong. Apa yang jingklot jong jing kemat ke jong. Maka resistance ke jong. Hari jingklot baroh kiliang. Mynsiem Bakhuid U unyarap. Bat unduai lam. Nyesat lam. Unkerpat lam nama jing. Akmar U Blei bukpa dekat jing ud her. Ibam lawan. Bat ngitip. Kebumi dah kata, kalau tak tu kejingha, jingkyrkhu, longkat balang, jiakat baca. Para bangai, nak apa berkut dak ini kentin. Mulai mengitip bagi baroh ia terlang, ibu bapa yang kita ke jauh Blei, bagi kita belakang kalau baju tuju, kada balang kene para bangai. Pisau pai, hakajing jom josan, landa ki manju ki bisni u, bagi denai u, kalau ngebasni bagi iban bisni u, kalau ngebasni bandi merai u, kalau ngebasni belang merai yang petipar, kalau ngebasni ban syak harap hagalau petipar, kalau ngebasni ban syak berat apa bandi, kalau ngebasni ban syak kelak nak halta, boleh kita ki sekali ki jam uparu, kalau ngebasni ban syak kelak apa bandi, hendrai lamno dan hak bandi, undem daya tho sepang jau hau faru, sepang kumno ula. Man matai jing posni unandal poi hak persian kumu baar hak bor hapo Egypt para kwai mat kata-kala ban penem ya yeng kesam yo kpai iman yiki kwai kme baro ban yeng sam wala ban penem kata ka ke busnil kaya telang hak jing start ka jong Blei wan ra ka jing ha mat kunjur pina pai ya jing nyung tra Jesu jing kalau kebusnil banyak u la kentat kebusnil banyak u la sun daki Jew daw Herod daki Roman kalau kebusnil banyak u la syakla daw sunran jonghi kalau kebusnil bau sunran huwe jang taulan yu kalau kebusnil kita baroh bagi sipai rom gila shim gila kam gila lalang khoi gila khom yu gila thap gila bentil gila short Bila sempat you, bila pun pong depan sikit sya, bila pun pong dekat jantung besar pun muslim, bila putu banyu, bila lab banyu, bila lunch keding krab, bila kit keding krab, bila khabu melak mbak. Bila salah prayu, bila penyap you, bila suri, bila snew sudah kita baru pai, Ngi Blei yang kecil start you sini gini, bila snew baru, iba jaga jing utra Jesu jangi, uperlang ki, bilang kecil bah. Ia terlang mampan bahaya ngah pada pi para met pada kita beror bangai hotra Jesu begini ayah kecil yang bapang jikut dah kecilnya jong sebesar U Blei ulawan sibat kelah orang kecil bah pada Jesu mentah dan halau juga lingkna dan syur apa kecil tak orang rakyat jong harga ketiga man jong Blei kepabat hanta para met kan orang bersukman nalor Mynsiem Bakhuid U bayi o herhen bakar parlam nama jengi bayi san nama jengi o Jesu orang ketika man jong Blei ketin jong Blei ong hangta uya yasai naga benta jongi agar khat balai busau tak no kolong kau korang perangai atau dan kono berkuar kapan berkenan yang apa depi kapan pentingan ni kapan penstori kapor bukan kene kapor dengan sunang sipan dawai dak ne pada kentai kintian ni gila kutno tegene bau Mynsiem Bakhuid U yarap dan yang ini ke Jingduwai bagi jingklot ke jing ukerpa nama jing U Blei bukpa malu Jesu usah ketika man jong kpa guru yasa dan nama jing guna penting para me to in long shore to in kujimot bangin bot yo tra Jesu in snow along baja
naga bentang ke borom jong tera Yesus. Amen. Tingin wai ke buan orang ke jing sekali ke jong ni para mengai kiba alung ke jing show ada ke jong ni boleh kerku ipi ni dia banduai nama ke jing show Jingduwai tu boleh ulis nai ya baroh kiba snow ya kene ke kubur bukan nama ke jingkyrkhu ipi pada hilang baroh Blei baru kupa jing bahap ne lepas syamawat ni jing leo jing ketin ke jame padang tangi siam ke bekoro iba pentingan ni ke Mynsiem iba penstori ke donot ke jing itrai iba penklan ni ke ngeit ke jing itrai iba penlang ni banyaro ini iba ke jing leo jang ke spa jang ke jing badem ke mame bo nama jing kalang ke leo kata-kata ke pon kata-kata iba Mynsiem kena di ke trai jang kalang ke leo palat kalang ke jong palat ke jing jame kendan kam jong mani ki benang kendan kam yar kendan nanti kado-kado ke bangila pun motor ke trai Yesus kendan kadang itu ada kecil so kemen sudah aku try ya Rab ini mengintuai langit suai kemet langit suai ke jingat jeng lagi pot berat kena kalau ini aku try pengen pensisa memang boleh berjubah bagi Jingduwai boleh bersab bagi jing jeng boleh bala pan Rab ni boleh berbat lagi jangkulan kerkhu iki jing kesho binglo Hakip plan lagi bentang ke kam ke jam ke kui ke perawat baroh ke belano hak kam ke jam ke jam ki baroh ke kami kiti jam ki tu pelai be ke po tu ke mau kan rap ya baroh ke bengat keleng sabang kan ke pertai itu baroh ke besar kan ke jinja lagi long kan ke balang kan niam tos nos nai ki abi am ngi ya ke lanya semetra ko Yesus tu me na bedang bekantang jam e patira Ipan yang kita gani baroh keteng jong Yesus. Waktu aru berjaya ibadah biang Yesus Kristus berperan. Jadi bagi jong Blei peran bom jikut. Jong selok jong Mynsiem Bakhuid U dekat ini. Mentah si bom jikut lu. Amen.